خطی خولامن گلامن هسکش جا به سربون جمن گازن که ادل من تا جما برین که وشغا طریق جبا من باركه ادل من تا جما برین که وشغا طریق جبا من باركه زینه زانبی از به بختم سینه روشات تدا سر وقتم زینه اجی و کتاب دستم زینه بتاجو سارا ایوانو تختم بتاجو سارا ایوانو تختم اقلاكو آدابو بشی ایرو کتیه دست تبخیم کتیه دسته به بختو درویم شهد بالسر لفنن دویم کتیه دسته به بختو درویم شهد بالسر لفنن دویم زینه زانبی از به بختم زینه روشات تدا سر وقتم زینه اجی و کتاب دستم زینه بتاجو سارا ایوانو تختم بتاجو سارا ایوانو تختم. مرحبا سلام بخیر هاتی گلک سپاس بینرن هجام بخیر هاتن تنبورا میترای تن باش ایوار باش از هیویدارم کو ام کمیشی بر دمک خوش بوا بدن در باز کرن بلی مبدنگی گلک خوش دست بکر میوانا خواه بخیر هاتن دکن دیسا و سپاسی دکن شبر کو خواست کو بشتار برنامه ما ببر
Em de nas bikin Rewşan kiye? û li kê de jî li kê hatiye dinê? Kurt behsa xwe bike. مرحبا تماشاوان نجا و خیراتن حمو ایرو جبرگو از میوانه تنبورا میترایم از پرکه خوشم گلکی کلجان جی بوم جوه که خوشی و پرجی ممنون بوم سپاس دکم از روشان اکن بسته خوش مردینه مل مردینه اجدایک بوم لین حال آمده دجیم لباجاره آمده ev 2 salê min elvêdekê dijîm û li vê dekê jî yanî min muzîk hinkî di bi pêştir xist. Arastî Amedê ji bo min gelekî divê alî di pêşiya min vekir. Ez yani Amedê ji alî muzîkê di gelek tişt xist jiyana min. Ji ber got min muzîkjenê pir baş di vê dekê nas kirin ez bi wan re xebitî. 2 sala ez li vê dekê bernameyên zindî dikim yani li ser dikê li gerek deverê Amedê. Ji zaroktiya xwe de elbette jî di nava muzîkê de mezin bûm. Di malbatê jî heye. Dayika min stran digotin, xwişka min bi muzîkê mijûl dibû, birayê min tembûr lê dixist. Ji wê dekê hinkî bi muzîkê yani guhê min li wê dekê tije bû ji alî muzîkê. Kengî dema ez dest bi ştegaliyê kir wê demê min stran jî gotin wilo dibêjim yani dayika min her got ez diçûm deverna ji mir digotin de ka stran kê bêje elbet min nizanî bigot dengê min xweşî nexweşî lê hêstê zaroktî ez diket nava stranê min xwe tê di winda dikir û min digot dûrî her got ez mezin bûm ji mir digotin dengê te xweş e hêdî hêdî min rastiya vê qebûl kir. Dûrê min rihê xwe jî di nava muzîkê de elbet dît. Yani bandora muzîkê li ser derûniya min zêde çêbû. Gelek devera di merok xemgîn dibe bi muzîkê ve karivîne ser ziman an jî merok kêfxweş bi merok muzîkê tîne ser ziman. Ji vî alî de ez karim danasîna xwe bikim. Elbet jiyana min ne hew li ser muzîkê berdewam dike. Müzik di navenda jiyana min deyî lê ji alîkî jî ez bi felsefê dile bikim yani ser felsefê xwendinan dikim. Perwerda min jî li ser wê bû. Hîna jî ez berdewam dikim. Niha di lîsansa bilind de min ji alîk felsefê ji alîk hunerê de ez rihê xwe mezin dikim yani rahat dike erê pir baş e yani ji ber wî sedemê ku tu li Amedê dijî newsa ji ber ku tu yani derfet ji alî muzîkê de li Amedê zêdetirin. Ji bo min jî hem di alî muzîka Kurdî de jî ez karim xwe bînim ser ziman. Ji ber wê bi taybetî min Amedê tercih kir ez li vê dekê mam. Min xwest ez li vir bimînim. Pêşiya min vekir bi rastî. Helbet li bajarê Stenbol wek hûn jî dizanin bêtir derfet hene li wê dekê muzîkjenê pir baş hene. Alternatîfa muzîkan jî heye lê li Amedê hêstê xwe Kurdî ez bêtir karim bînim ser ziman. Ew ji bo min tişkî xweş e. Yani tu nafikirî ku tu biçî Stenbolê wek hevalên xwe li wir berdewam bikî? Niha nexuyayî lê ez nikarim bêjim ez narim jî demekê projek çêbû bi Harun Elkîrî ez bêm hûn nas dikin Koma Rewşen solîstê wêr wek talk showkê menê bikişanda lê pandemî ket navberê tiştin bûn erê astengîn çêbûn ji ber wê min berdewam nekir ji xwe bername jî çê nebû. Dibe yani wê demê mikarîbû tişna bikirana lê çê nebû. Pandemî gelek tişt asteng kirin wek hûn jî dizanin. Rast e. Lê li wir gava ku tu kar dikê li Amedê wisa zêde astengî tune tu dikarî wisa karê xwe berdewam bikî? Erê yani bernameyê xwe zindî ez li vê dekê karim bikim. Ez li ser çend proje niha difikirim. Stûdyoyê got li vê dekê ez karibim tê de wî karî bikim jî hene. Êgo
دوی علی د علیکاریان بکن جی هنه لسر چند پروژه از دفکرم چه به وزی لودکی بردوام بکم لی ابنای معنا کو سبدز به از نرم باجاره کیدن که بگذارم استانبول لودکی کاری بمشقار تشناده بافرین یاجی آوه بکم چه دبی لین هاز لورم باشه و وقتن تاکوت کود ناو مالبات داجی هر وسان بيجن هنري هبويا وستران طهاتن قوتن جبرويا كيجيك و بشتكرياتا جي ام بيجن دجي هدا يعني مالباتا تا بشتكرياتا دجيرا نوصا اري زاروكتي هن چمي زانن از باورم ناوندا چاندا مزوپوتامیا دما گوزل مردين زاروك بوم خوشکامه دچو دهات ويدكي اجيب تيكليا وي چومو هاتم لويدكي كوريا زاروكا هبو اجی کتم ناوان مد ناوان دسترانگو از کیف خوشت بوم دگلک جهگو یعنی مرکزا چانده یعنی ناوندا چانده کنسره گو آوه دکرین اجی تبلید بوم و جوشک مزم و یعنی گل همبری تا لتا گهدارد که تا چپ کادخن هنگی هستیم خوش کر یعنی دروی آویجی مخواست از بردوام بکم از چون دهاتم دور دمکی بچوک با مالباتی چون İzmir'e از دیسا چون نچماوی دکیجی لوی دکیجی هنکی لسر استرانگوتنی از سکنیم انسترومان تجاری سبرام جرچینه بو یعنی هر گم انسترومان گراهش دسته خو مگو ازانم استرانا بجم از چما و ایشه دکشینه البته نتشکی راست بو خوزی بزاروکتی دبیتر لسر مبسکین یعنی گم انسترومان başlıksta لی تمزراوی هم ماجی گوتن اره ولات استرانا خوش دبیجی yani لگور من گاوا کومروف استران بیجنه وسا گیری دایا کومروف instrumenteki lebxa لی من هنا کلیبان هم بیجم ویدیو دا اینستاگرام دا تو گیتار لتخی هم بیجم گیتار وقت دیسا بری نهاب 2 سالا مو گیتار راهش دسته خو مگو از ایدی هم ببم yani دویز انسترومان که هم ببم جبرگو موزیکاتا جی پیشتخه انسترومان yani evrastik pürmezine و مرو بخواز استرانا بنویسه جی yani besteyan jî çêke duî alî dijî pir mirov pêşdixin lê dîsa me zêde sebir û wext nedî ez zêde min wext nedî li ser lê çend akoran ez lê dixim û carna strana dibêjim lê pir zêde me pêş nexista rastî wek solîst jî ez derdikevim ser sahnê hevalê me teblî me dibin hevalê min müzik jen yani ego enstrümana lê dixin pêwîstiya min jê çêne biqey tabii pêwîstî her dem mezin vê nayê înkar kirin lê çêne bû lê nayê çêne bû dîsa vek vekirî ji xwe dihêlim belê Raşanem gudarî stranekî dikinden gete pir xweş e rastî gelek spas em strankê dibêjin ji we Havano ev strana min jî hunermend Xêro Abbas dibêje ez pir jê hez dikim stran awî ye wexta ku ez jî dibêjim pir pê kêfxweş dibim ez pê hêstiyar jî dibim bela ji bo temaşevanan em bibêjin baş حتمه بین گلان حتمه سبسو
حتما بهنا بلان حتما دل سبيبو وكروكي ودنيا وعالم قول جمال دنيا وعالم قول جمال دنيا وعالم قول جمال دل سبيبو وكروكي ودنيا وعالم قول جمال دنيا وعالم قول جمال دنيا وعالم قول جمال بندي تمام شمشتا هيكان يا شيانه نتشرغانو قربانه اي غزاله البريه بندي تمام شمشتا هيكان يا شيانه نتشرغانو قربانه اي غزاله البريه اي غزاله البريه هي غزاله البريه سبيسو حتما بهنا قلان حتما سبيسو حتما بهنا قلان حتما تسبيبو أكروكي ودنيا وعالم قول جمال دنيا وعالم قول جمال دنيا وعالم قول جمال بندي تمام شمشتا هيكان يا شيانه نتشرغانو قربانه اي غزاله البريه بندي تمام شمشتا هيكان يا شيانه نتشرغانو قربانه اي غزاله البريه هي غزالة البريه هي غزالة البريه ساعت خوش دنگ خوش خوش براستی روشن گاوه کورتو برنامه چیتکی تو چوا سترانین خواه بجیری لگور هنرمندین که تو حزد که یان تکل هف چاوت که یان جی تو کیجان هنرمندان بودارید که لگور وی سا برنامه آمدد که يعني هلبت استرانيجو جي حزكم ياجي استرانين يعني هنرمنديجو اج جوان حزدكم استراني وانا زبيتر دخوازم بيجم لقالك جاريجي دبي مرو لخوستك اجي قهدار بك هم بري مقال هي دماغو او دبيجن في استراني هم دخوازج دنجيتا قهدار بكن از وي استراني دبي بيجم يعني جبرجو او سينرجي لازمه دماغو السر صحنه بم ایگوتن مگهدار دکن از جوان انرژی دستینم از بهتر بجوشت بم سر صحنه جبر ویاویجی نوی استرانه باز دخوازم بجم نوی استرانه گو او دخوازم بکن اره bu şekli az dibêjim û li ba Kurdî gelek caran ez bi Tirkî jî bi Ermenîkî jî bi Dimilî jî û bi Farsî jî û bi Erebî jî ez dibêjim
زمانه من زیاده لینا گریجی از دخوازم یعنی از هستوی دجیم يعني لجور كو داخواز دكن يان تو تخوازي وان زماني دنجي از دخوازم زمانه دبیجم بله اوكي geçtim. Vaktin gudari kijan hunermendand ki tu? Yani dinava hünermende Kürt eğer kefamı jerete Civan Hacı'yı yani Civan jibom minakak fırcudayı yani müzikevi zarokti dez guhdar dikim pır kefamıj müzikevi de her stranek vi az mana ki dixme belki bu manene nevi sandviçi civan le از دماغو مدرس فکر جی بسترانک بی مدرس فکر زینه استرانک پر خوشه لحر دره کارم استرانه بیجم یعنی هستا و استرانه پر خوشه نوتا یا پر خوشانی باهف منن بگی یعنی مراحتك بله آرام بله براستی ما مستحق هنرمندک پر هجایه هیویدار من پروژه‌کی ویژ کار بکن میوان و پر باش و پر خوش و روشن از زانم کت بیشتر برنامه کی بود لآوای مخابم براستی از راست بجیم کو من نکاری از شوپینم خوازم تو قالای بکی او چه برنامه بود چه بود انجام چه بود چاپ بیشتر بود اره نها از ویده که سلاو دخوازم جی جنگیز رو بشینم و برنامه بوی رو جی چه گره بود بله راسته وی می پیشنیار گره بود از باورم از سپاسیه خواه جیر دشینم دیسا The Legend جی بوی آوی بو ناوی برنامه The Legend The Legend جی بوی آوی بو جنگیز گوه برنامه کلو هیت دخوازی تبلی ببی مگو چی ما چه نبه یعنی لسر کردی موزیک تگرن و اجی دخوازم است خب کردی بینم سر زمان مگو چه دبه شغل باشور لهولری برنامه لهولری بو بری و کرد ایدول کرن شغل ایگو The Legend تجی گلک جی کرد ایدولی بون از بشتر بوم امچون هولر لویده که پروای خوان استندن ما هفدو ناس کرن دیساج هر چهار پرچه هاته بون یعنی هستیم پر خوش بون روشلاتی ناس کرن روجاوایی ناس کرن مباشری ناس کرن برینها درفتیم بویاوی چه نبو مباشور ندیده بو اوج بو متشکی پر خوش بو لب پرسکریکن چه بون وقتی می چه نبو از نکاری بون بردوام بکرم جبروی از پاش بکشیم اوجی بیلانی نخوش بو لوده که ما لی پلاتفورم باش بو خوش بو یعنی البته که ماسی هبون وک هر برنامه لی او هستگو لوده که دریم ده مزن بون تشکی پر جدا بخوش بو یعنی اره انا کنم کنگی بود بیشتر بود سالا چوی بو زبستانی اره باشه بخوابم کتر زوب درجه بردا لهیوی دارم دیسا درفتک چه بتو کارمل ترکیه هبون یعنی هفته که دوی از دور بمانا نکاری بو چه ند بو دوی از بکی اما سر کاری خواه روشن دوی از بیت بگم تدی تا گوت تو سر فلسفه دخوینی یعنی تو زانینگه دخوینی یعنی در ویدا دخوینی من باش بیت نگهشت از زانینگه دخوین لیسانسام جی لسر و نها لیسانسا بلند جی لسر فلسفه دکم هینا از تشتاگو هری از دخوازم فلسفه و موزیک بینم باهف البته جبو ونا هینا گلک از تشتازانه اره از زوانا بینم باهف و تشکی پر جدا چه اره گوتنه فلسفی یا کوراهیا و زیده از تخم نوا موزیکه زانه کردی ام بیجن کلامان دا دنگ بیجن دا شخوا همون فلسفه نه
اري اري الاسرائيلي efendim, efendim. راست Evet. Rastım. فلسفة موزيكي جداي أو Bəli, bəli. لعالیکی لی وک آلترناتیف که از کاربم از یاوه بکم دجیانا خود از دخوازم وان بینم با هف جبر گو هر دو جی از نکارم جوان وکتم Pır baş. هر دو جی دناوا جیانام دنه از وان بینم با هف سنتزک جدا چکم وش بوم خوش بیای بله Pır baş be brasتی و قد devjvi ramanê bernede û ez hêvîdar ku her rêvekirî be ku tu pêşve bibê û bêciyê ku tu dixwazî. sağ ol Cerem dîsa ku darî stranekî. أنا كيف كنت تمام أزلي بورينا Az خودي tu دخوازم stranê pê جبر heve bêje brastî wisa dengê te aramî dide em du stranê wisa sehev da em gudarîken baş e? چه بله از ویناجی بیجم از لیبورینا خود خوازم برنامه که مه بو جبر و هنکی از وستیام دنگم دبگو قلس به ببورین Keşetine. از نهار خوازم سترانه که زمانه کلبوری یعنی لهجه کی کردیه گله ایران تشتغل کرده ایران لویده که بله بله اره روشلاتی لویده که تشتغل یعنی روجاوا هرما روجاوا لویده که کلبوری تشتغلن افجی سترانك عالی وان از خازم ویجی بور پارو بکم باشه شمانه کرمو ایلیسی درد تو کولم لیلا قمت باری من درد تو کولم لیلا قمت باری من زندگی بی تو لیلا زندان مالی من ای هوای زندان مالی من زلفا سیگا لیلا روشنای گلارم زلفا سیگا لیلا روشنای گلارم تو تقصیر نیری لیلا خمسی اشارم ای هوای خمسی اشارم لیلی 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 گان لیلام دوباره لیلی 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 گان لیلام دوباره لیلا بچکله نازار خوصای خمانه ای هوای خوصای خمانه رنگ سردی خزان لیلا خطای پاییزه رنگ سردی خزان لیلا خطای پاییزه
رنگ زرده گمه لیلا دوری عزیزم ای هوای دوری عزیزم زلفاسی لیلا تای تای بکشم زلفاسی لیلا تای تای بکشم بکم کولا لیلا وصای دانیشم ای هوای وصای دانیشم لیلی 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 گان لیلام دوانه لیلی 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 گان لیلام دوانه لیلا بشکل نازار خودای خلمانه ای هوای خودای خلمانه لیلا بشکل نازار خودای خلمانه ای هوای خودای خلمانه از نخوازم بسکنی هر بردوام بگی هم جوار سترانه کی دبیجن و هم سلاو الویده که روشلات جی دکن سترانک زیده زیده خوشه استار ایمانی دبیجه و سترانه جبوی سپاسی خود دشینه جبش گلک خوش بود دنگی تاجی گلک لیهاتی براستی گلک سپاس از نهاد خوازم جی محمد شیخ و سترانه که بیجه سترانه که باش های گوری از بمون دزان سترانه بله بله جاكي مشغول دكورك جاضي ورش بالك قبل طنابت لمن من شحس كركالك جاكي مشغول دكورك جاضي ورش بالك قبل طنابت لمن مش حسكر رجالك اي قوري اي قوري اي قوري اي قوري اي قوري قورا من أسو قولي كنت لك ونرحك بجانك تجار قولي جبيناكم جن همسد وصالك أي قولي أي قولي قولا هات بیرامن در چوچا لبودرانه ده بشنو بالا تیزرا اور تاری وکاشم هات بیرامن در هوشا لبودرانه ده بشنو بالا تیسرا اور تاری وکاشت آی گوره آی گوره آی گوره آی گوره آی گوره گورا
أزو قولي كنت لك ونرحك بجانك تجار قولي شبيرناك جنهان سد وصالك أي قولي قولامك از چه بیجم براستی از gelek hunermenda gudarît kim lê pir kêm deng wisa aramî didin guhê me bi rastî ez naxwazim tu bi sekinî lê divê tu biçek bêhna xwe bidî wek din ez dikarim tenê gudarî te bikim qet naxwim û pirsanekim lê ez dixwazim bi taybet vî bipirsim bi rastî em hemû jî dizanin di warê zimanê Kurdî de Bakur pir têk çûye car ez dixwazim serbilindim ku tu wisa Kurdiyekî paqij daxivî çawa xwe diparêzî ez zanim ku devdorê te gelek Tirkî tê axaftin ez li Amedê çawa erê bi taybetî jî niha li Mêrdînê dîsa bi Kurdî daxivin li ser disekinin lêvelê li Amedê yekcarî têk çûye mixabin li Amedê tenê na bi rastî em bêjin hemû cihê lê yani îro her goz li Amedê me ez derdora min zêde mirovê got Kurdî daxivin çinenê yani ez kêmasiya ve pir dibînim gelek carî jî ez dixwazim bi Kurdî biştexin yani pêwîstikî min bi wî şeklî çêdibe ez carna dirim bi heval nare ez bêjim werin em rûnen îro bi Kurdî baxivin hûn çi qasî nikaribin jî hûn çiqa zorê bidin xwe wê vebe her ku dirî her got mero daxive erê ziman vedibi yani ziman tişkî wîsayê ji bo got mero ji bîr neke her dem divê mero biştexile li ser her dem divê mero peyvê xwe nû bike ji malbatê ji zaroktî di bavê me qedexe dikir ji wir de tê erê ji wir tê digot hûn dirin mekteba û wêdekê Tirkî dielimin ji xwe îro saziyê welat hemû bi Tirkî ne hûn Tirkî tu carî ji xwe hûn ji bîr nakin yani her derbûyî Tirkî divê hûn zimanê xwe ji bîr nekin ji ber wê jî her got em diketin malê digot Tirkî qedexeyî digot we gava xwe avêtin dir Tirkî nema got em Tirkî jî tiştexilîn meceze dikir digot neelimin bela zimanê we nere bi ser Tirkî de hûn Kurdî ji bîr bikin kesî got pêş weke tineyî yani hûn bi xwe divê hûn xwe pêşxin di alî Kurdî de ji ber got saziyê me wê demê pir kêm bûn vê talî dîsa li ser Kurdî gelek tişt hatin afirandin gelek tişt çêbûn lê tibikînekî kêmasî li Bakur bi taybetî zêde hene dîsa heta ji min tê ez Kurdî guhdar dikim ez bi Kurdî diaxivim yek bi Kurdî nikar biaxive jî fêm bike ji bo min bes ez bêjim werin em ez ê bi wer Kurdî biştexilim vêna ez wek şertkê datînim ber wan pir baş dike tu pir baş dike û her berdewam jî bike bi rastî jî yek du sê tesîr dike yani tu bixwazî jî nexwazî jî wê tu tesîr li wan bike û bingeha te pir biqwete ew bingeha ku bavê te daye we ew bingeh pir giring e yani em ê ji bapîrê min wisa me perwerde dikir wisa me mezin kir bapîrê min jî nas dikin gelek bînerên me nas dikin Melek İsmet Kılıçarslan ew jî her digot derve ji xwe hîn mecbûrin bi Tirkî biaxivin ew ji xwe heye lê mal da Tirkî diqede tenê bi Kurdî ca ew bingeh hebe her berdewam dibe êdî dikeve me jiyê û divê jî wisa bibe bi rastî ev zimanekî ne zimanekî cuda ye zimanê me ye dayika me ye belê dîsa jî bêjim gelek pîroz dikim te bi rastî ji ber ku derdorê te çawa ez tahmîn dikim ku Tirkiye lê tu xwe diparêzî rewşan klîp yani ez zanî çawa yani ez naxwazim tu wisa tenê li Amedê kuncekî bimînî rastî divê tu vevî yani derî vevin ji te ra
لورا چما gelek ji mir dibêjin rastî yani hevalê Erê. min, malbata min, derdora min, mamostê min hemû ji mir dibêjin yani gerek di xwe qasî asteng nekî di cîkî de divê ez dixwazim bi rastî biafirînim yani bi xwe binivîsim, bi xwe ave bikim lê ji ber ku me perwerde li ser vêna nestan nizanim dibigos xwe hinkî kêm duyalî di kêm hîs dikim ez dixwazim xwe di wî alî de temam bikim me heta niha sebir nekir yani min sebir nekir min li ser nexwest wê demê perwerde bistînim niha bêtir ket nav jiyana me pêwîstiya wê hîs kir lê jiyanîna dû dirêj e elbet ez dixwazim tişna binivîsim yani wê derkeve pêşiya min klîp jî hinkî min wextê xwe zêde li ser felsefê me da yani erê yani ez bêtir li ser felsefê xebitîm min wextê xwe dawê enerjiya xwe dawê çê nebû lê projeyên me hene wekû min got çend stran hene wek bi kavirê wek stranek em ez ji nû vibêjim bi tarzekî nû ez bêjim min serî dijî got Ciwan Haco hez dikim Ciwan Haco hinkî muzîka rojavayî û Kurdî anî berhev bahev di navê hev tiştî nû ave kir yani a rastî hinkî ji bo ku mero têkeve nava sînorê dinyayê nehe wek mînak bi etnîkî mero bisekine divê mero muzîkê pir berfireh bike ji bo bê nasîn ji bo bê guhdarkirin ji ber wê Ciwan Haco ji bo me pir bi qîmet yani stranek cegerxwînî ro rabe bi awakî dibêje û bi rastî jî tê guhdarkirin yani Rast e. Rewşan te got tu stranê Kirman kî jî dibêjî Demîlî jî dibêjî erê amade ye stranekî em yek strana vê neqlê ne amadeyê erê amade nekirib ji ber ku bi hevalê muzîkjan jî em dixebitin û bi hev re dibêjin ez naxwazim wan jî têxim zorê em nake em tenexin tengasî de lê em dîsa dixwazin gudarî dengê te bikin tamam em stranek di hev zor bêjin hevalê min muzîkjan jî li ba min in em ê wan jî bidin naskirin ez spas dikim ew jî tevlîmî bûn alîkariya min xweş be rastî vî demê vî saetê vî demijmêrê ku xwestin alîkariya me bikin alîkariya te bikin spasî ji bo wan jî dikin em ê wan jî bidin naskirin dawiyê de velê dikim steng velê em strana xelîl xemgîn a ser serê min ser çavê min ratî nav şêrîna min la Tu hatîda şerîna min evîn û xemrevîna min were xweşke birînê min bi xemna xwe tu weksînî şepal û şeng û şêrînî ji dozê re tu durbînî Tu hatîna şerîna min evîn û xemrevîna min were xweşke birînê min bi xemna xwe tu weksînî şepal û şeng û şêrînî ji dozê re tu durbînî bi dildara xwe pirindî bir û heyv û şekerxendî divê rêda tu nermendî
به دلدارا خو پرندی برو حیفو شکر خندی دلردا تو نرمندی من جانو جگر پشتن دل و ملک همی مشتن تیجی تیرو برو خشتن بس ارشینا برباتی من جانو جگر پشتن دل و ملک همو مشتن تیجی تیرو برو خشتن بس ارشینا برباتی بس ای دل برو گاور نباری نل مناور تجانو تلکر ناگر غرقات بمیخانه ممیدال احمد خانه جزیره تکری فنجانه غرقات بمیخانه ممیدال احمد خانه جزیره تکری فنجانه هزار و صد اوین دارن دوردا برین دارن بقرین و بهارن هزار و صد اوین دارن دوردا برین دارن بقرین و بهارن جگر خوین بس بکه فرتا تدل دا برش غروتا تو پیریله وکی خورتا بخکوه اراراته جگر خوین بس بکه فرتا تدل دال برش غروتا تو پیریله وکی خورتا بخکوه اراراته بله استران کو خلیل خمگین انی سر زما لی اونکی خود بیجه یعنی با آوایی که دعوت کی بیجه اونکی سافت کر استرانه حوالک مل آمده و استرانه بیشکل کاور کر پرجی خوش چه بوام جید خوینن بله تگلک خوش کد تگلک خوش کد ساعت خوش روشن براستی من نزانیر وقت چا درباز بو براستی براستی من نزانی چا درباز بو هندکو خوش درباز بو داوید است خوازم بپرسم وک از همون میوان خود بپرسم وصا پرساکی لسر تشتاكينا از تهلم هيفيا ميوان خود دلي وات چاتی چت خوازم بیجن بلاوی بیجن و نهاجي از اشتاد پرسم چت خوازم بیجن يعني سر پیش روجی بر سر تبر سر چه دوازی يعني سر موسیقا کردی از خوازم هنکی باخوام يعني ایرو از عالی باکور و خوازم بیجم براستی بره لسر موسیقا کردی بهتر مروف دافراندن نها درفت پرکیم بونش بر وزن که خمگینم از نها استرانه گم خوندن گلگ جه کونارن استرانه کونارن بله کون وک کاورا دکن و دبیجن یعنی نزا از وینا فهمناکم گلو او هسته بری نمانه یا او شرطه می بری نمانه از وینا فهمناکم لی د موسیقا کردی د سکنک چه بویه از جوینا یعنی خمگینم مخواست از بینم سر زمان خوزی اجی جویالی دخوا کم دبینم ایرو بناوه هنرمندی امجی لویده که کار کی دکن لیکن ماسکه ما حمای دویم دسته خواهی خم بنکور و لسر موسیقا کردی تشنان نو بفکرن تشنان نو بکن و
زیده جی و تشتا گوزد بیجم فولک یعنی جوینا جی دوی زیده ام دور نکوین لی وک مگوجی تشتا گو جوان جی کر دوی ام بوی آوی جی تشنا بکن هیویدان تشنی پر خوش چه ببین بری نهام دیسا لبرنامه نری و پروگرام به روشان چلی کرده چه کرده بو بله سلاوه ما شیرش بله عزیز بده که سلاوا تشین هکر لیدیم آوشی تشکی پر جدایه مثلا طرز پر جدا خصنا موسیقى کردی یعنی وقت جن که وان استرانه کردن به بوینه مدرن دین سر زمان yani strane rastan بچکی yani modernize کریه راست لگور yani تشتی خوشخوزی زیاده تر ببین تشتی وسا وکی ده yani لسر جیانا خواه اجی هیوی دکم کو سبت دزبه ده موسیقا کردی ده آلی کاریک مجی چه یعنی اجی تشکی تخم هندوی بحره تشکیله زیاده بکم هیویام او از سپاس دکم به تایبتیش بگو و جیکی ولو جمر وکر از هاتم برنامه و لهمبری گلک مروان ایرو ام هستی خوتین سر زمان از سپاسی خوشوان جی دخوازم لما گهدار دکن وی شکلی بله پر تشتین خوش گود براستی از جگله کیف خوش بم ناسکرناته و از گاوهاتم آمده به گمان از بیم گوداری تبکیم از شهرارینم تنه گوداری تبکیم تنه به کردی گاوه گود کردی بیجی گاوه گمان تن بیجی از در کم دربه روزا گوته هاتی تشنی تایبت امی بکنی بیجی ام مسابقه زیده ای رفتار مل سر کردی آوه بکن البته بیجی ام مسابقه دزانی چی روشن جان ام چی بکن ام برنامه سرانه بقدینن لقا ام حوالین تاج ببینی وستا دیمانی واج ببینی جبر کو ام خازم واجی اگر کو بکارن ها ولی از اینکه که خوش بودم جبر اوجی که دوام سر وی پروگرامی چه بود بگمان حواله منی قانون الی دخل ولی هم ببینن هم کارو ببینن بله با قانون اوجی تبلیمه بود سلام پاسکن بو ولی کاریاته دوغان بجی ایدی وکی ده اردال جمعت به گیتار تبلیمه بود هم سپاسی خوشی جی دخوازن گلک سپاس اردال بجی ببینن سپاس سرچوان دست خوش و سپاس تاوی ساعته ولی کاری کر هیا یکی دنجی نه ام هر سینه جو موزیکی و حوالک من دیجی لسر دسته ما چو هات از گلک سپاس ام سپاسی جراجی بکن ام سپاسی جراجی بکن چه مانا برام دارم پاشته سپاس بجید باشه روشن ام وقت میگویی ام بسترانه که بقدینه از خاطر خواب خوازم و امی پیوندی خواب بردوام بکن باشه بله چه دبه باشه بینرین هجا گلک سپاس بو ایرو سپاس کو گهداری مکر و لمنری حتی 15 روز دین ام دیسه هفت بینن هایش خو هبن شب باش کرد و کردستان فرمانش شب باش
çavan تاخستم داوان های بوی خونامن میفانه خیالامن کنگیده مالامن بینی بشنو بالامن میفانه خیالامن کنگیده مالامن بینی بشنو بالامن اسم گل باریناته نرگسون ماریناته ناصر و شیریناته اسم گل باریناته نرگسون ماریناته ناصر و شیریناته فينو ولاتي ومن خالاتي روجي حالاتي هاي لدايكون عامل فينو ولاتي ومن خالاتي روجي حالاتي هاي لدايكون عامل لب آگر سرون ہے سینگو میں جانو کر بوتنا ہے جانو دل اسم گل باریناته نرگسون ماریناته ناصر و شیریناته اسم گل باریناته نرگسون ماریناته ناصر و شیریناته شباش تماشاوان میجا gelek spas بو گوور ما گفتاری کش شباب بمین خوش شباش Evin